Abusia ha aya attention TV eso woni me adin share e beda waseseda ne da o hwe attention TV nsem ekoso social media so ye de bunchiremu ene monti ase ana ebeso mo e attention TV eso yen nim se Avram bon Moshe ebe ye obi a oye social media critics ne de etsem ekoso social media so ye montene so ne na oba bonten ebe ye ho reaction ne reaction na waye edifa evangelist on part 50 time na obesisa ediaba Christo sumu I say be friend evangelist Reverend Dr. Mama Pat no I 50 time Mama Pat sha se dey free na so fudie ni na no ene Avram Moshe abia reaction edia fa yenko na enkutie embra Agradaa so sesi a yentin si Agradaa so be bie phone line wi anu ba kire wadwen why wi ase kakra yeti na yensa eno ba nyeliti eno ba sha asomade eno ba sha trousers ya obekọ bu nsam jem ene ndi na nwei ena sa preach ni me preach bi now people are kind Exodus 5 verse number 18 Ecclesiastes chapter 5 verse 18 what's the the moment eye ni se efe die menhunu se eye ene die eye fe se obididie tie twi no people are oye dawa wo boni mpene bien kenkan na yamba them Exodus 5:18 Ecclesiastes 5:18 what's the the moment eye ni se efe die menhunu se eye na eye fe se obididie se obi ebedidi na onom na wanom na ohun papa na wekunu papa the prayer operation name e wo ne bra wo bre wo wi ase nyinam ni nkwa go ne nkwa ma no ni nkwa na dodo anyankopon de ma no ene chefa ene ne chafa na so obi anyankopon e ma ahunyade ye wo bi wo anyankopon ma no ahunyade do ene ade dodo na o ma no kwa se ondi bi na o ma ne kwan kra se wondi bi obetumi bre bu esika no si wo pan ya na ka abo obetumi start so si dai hello set me wa live ede Taso kanan what's it yes let's obi anyankopon ama na ahunyade face your kwani ya kwa Agradaa so ebusia eye le wie no start eye ba Agradaa so anse be kwa Agradaa so muntie Agradaa na num nsem bi why ono maame no na num nsem na eba eti nyama bi a enipa bi ye no munti nyama bi ase na Bible kan no wo se wo kwase abesam na nim fifira prapra ni fie mu asesa de komanya nsani ne wan yes enti bra kwaku afi unya kakra de sika gale no madibi o cheka bechu she me kai fe masa konfu a wo ye hie ni ye konfu a na busumu nim nyansa oponse bakotu aduro na besi ho wan kasa konfu na kasa no se bibitimi wo mu na ade ya adwuma nyansa ne usika duro no wadwen nya me dika ka jo sika duro na adwen no na de sika duro ne den fara chere min sure da meka I'm telling you the facts sisi akasa na akasa no de me picture ma wo street munu sala boda so sa ma sala ya da ya ba o ala chere what's up back wo susu mas my call police station da wo susu mas my call court da pa chao ti maame no bo Ghana fo ye plantain esa se sunsumu asem ye fe kokot sabra na Agradaa ye konfo ena me be hye nkom to ho se Agradaa ebe petu asakra akodi sofo e ma ni bedi matem me ba eni me hye nkom se Agradaa obe petu asakra adane sofo enkom hye neni mo de montrao buni pasa akodoji we Yesu echi eno kure wai na eba sia na de Agradaa be ye sofo no be wu de ode aba bom bisa se mo mpe no kure mi pe video na ba Ghana fo mo nye ready for truth nya asem ka Agradaa so e wo se nipa da seni a adwene da wutirim okwa Agradaa so na nsi da bi che Agradaa be ka se wasakra na ono ni kunu e be ya sole abedane sof mame still obenya Ghana fo ebu san kom she we dem ye sure se be ye platform na first one ye be san say ye prophecy o de mo hwe and I say you are to change strategy. Okay. Okay. Very bad. Very Ghana phone paying for na video mo yaw. You
and nesamete ha Yesu agye na wasesa me din aye from me Nana Agradaa na wa mami din fufuro bi aye from me Evangelist Patricia Odro Kranton Kwashe nkom se Agradaa besa ebe petu asakra na Agradaa se obedi matem me pese wu wow nye nipa papa Agradaa nye nipa Ghana fo mpanyimfo ne mara ne wo krom ha no e na me blemu mara no me ka kire wo hie ni bi a wutie me se wunim se wo hie ni a bo wo ho ban na krom ha e mara nya adwuma e mara na wo Ghana krom ha no e te sa nanse ntentan e chim mu anketoa enchi akese ya when take time kro we e ye krofo to the extent say asase ye wodia ne sika ni bi si obeji afiri wo nse na ye wo man ye ndi me hiafo wo ye go hie ni aboa wo ho maka kire mo me say me first and my last mistake and na me ye ya enkrofo be say ni din say makofo be yere na and no NCBO obi try me ye ntia asempa wo ya me maboa me ho na me nam wo ye me follow akra na wo hia me na wo be ni aye careful yes sir ntia asempa cause amanfo afa me ho adwonbone ti me so mafa me ho adwan ti Agradaa boss wo asase no de wonu na onu nti yete ewiase no wonu na ye boni din atumi bia ni nachi ebiem no onu kwa ye ka samode de fa ne ho enti se wo ye adwuma bi ana wo ye program bi a don't expect nipa nyina say on be pa wasem eye facts Yesu Kristo no obo ni wiase ne kro de ye begum no edru ba bi up to Agradaa is performing miracle now at her church. Wa be kwa sori ni bia ye kwasia wa obekọ Agradaa ho amana ton bibia ma bia ye kwasia ene ki ebenya kwasia fo bi ti say Avram memushe mu aba be jina obeka say Yesu ni ho senya say Yesu Kristo no eye constant say nipa ni obeye bia ni nipa benya ho asam aka ki ebenya nipa bi emuwa bi ti say Avram memushe mu ene omunya platform nkoka omu nkwase asem wo sunti no atase ache wo mu senkanya se nipa de obeye bi samati platform ne yenye bi no na Agradaa be di atem se me maka se obepetu asakra ye wo wana wom Agradaa se wasakra na ye Kristofo asofo ni bi bo se Agradaa se wono na sole o ba na sole a ubetu ya registration fee 300 Ghana for kokan ya o se e kakrakra o de beko 500 Ghana meba o de trao any church members and yes at the mouth ana wo mo a wo hia no ya wo card bi a ye if you know there almost start here omu tua ho ka wo tro udin a na almost dem as 300 cedis yes to wo tro udin a na wa start tua wo tua wi a na ama membership card na che say what show commitment okay chere say wo ye church member so what I say nti no ebi ma say tro mudin ebi ma one month someone may register to be my church member no a bedroom baby you pay 500 Ghana cedis say they are 300 into be register now on your member ni yamboa now we asem we umpe we na pede yen be your member na me matimi aboa o say me busuani no eya bone ya chiwefo bi akogina na sorry dem aye na sorry say uba meju ama wa church member obe register tema akotam enti dey na let me show them kai e me na me kai Avram ba mo she an yete ne no we no wchiri ma chese kam ya kwese ne evangelism apart eye ni na no eye kro no sem ana woye abusia kwa University Foundation ana so masna di dwumedi ebesom wa Attention TV so number 054 8302985 yeah that's